I very much ita nalana skip niyabona ukuthi nalana skip ayingathi azikhipi yabona mabuda madumani niyabona azikhipi nala hayi bafethu ngicabanga ukuthi mina ngivele ngihasa igazoli lapha na vele angithi sijikene ePitori ngicabangani na imoto yami na iBM lami ngizova ngaleli ready clean yabo ngezi ngicabangani manje azikhipi nalana lana kuyangimisela vele okwanobe ngithi sojika la egarage ngicale ngithela igazoli uqala ziyawe ePitori mfethu yini iskiphani ziyawe eBinoni iskiphani bafethu azizwa yini iskiphani ayilana ziyakhenya lana ziyamisa bafethu niyabona nani bafethu ziyakhahlela ubaningi futhi lo ngifonelayo ayi ubaningi futhi lo ngifonela udadewethu ufunani udadewethu ke manje ayi ende ngiyazi uzabona ke babuda wona ngiyakutshela umshana mshana uyabheda umshana kanti sase simenzeni kumshana kodwa bakithi yini ke futhi hayi dadewethu uthi ya nyakuza dadewethu ukwenze njani yangikhona la ethembisa emzini wami la ethembisa uthi kwenze njani umshana hayi bo kanti umshana yini inkinga yakhe bakithi uthi sethi ufuna ukuzibambela imali yakhe yeqolo uzoyilahla nje umshana kanti umshana kanti uzozama kusekwenze njani kodwa bakithi akayazi nje imali ayi bengithi ngizoya ePitori vele okwamanje imoto ngihamba ngeBM lami leli libovu ayi ngiyazake lapha ethula mntwana ayi mshana na ngiyazake hayi 2 minutes ngihamba ngeBM mara ngizoqala ngithela upetrol qala lana ngizoze sengiza vele ngithi ngizoqala ngethu upetrol qala bese ngizoze sengiza vele ayi mshana naye ngizomthela induku ke lapha ngeke akwazi ukubambela ikhadi lakhe lo uyabheda ngiyeza lapha ngizoqala egarage bese ngiyeza ke ngizodlula kuwe lapha ayihluphi dadewethu ngoba vele ngihamba ngemoto egijimayo vele 2 minutes ngizobe ngiyilapha ngihamba nge325 IS lami leli libovu 2 minutes ngizobe ngiyilapha ethula mntwana ngila ethembisa manje 2 minutes hayi khuleka iBM lile mama khuleka dadewethu ngiyeza lapho 2 minutes ngizobe sengiyilapha ngizomxebula kumshana khuleka hayi nayi inkabi yami nayi la ngiyipakile inkabi la mangiqedela nje ngingene la e-station la ngifuna ukuyetha le garage ngifuna ukuyetha upetrol okay 2 minutes ngiyeza ke lapha okay dadewethu okay angibambele ke lapho ifoni yami ayifoni ukudrop angibambele yona ifoni icall lapha Siyakhipha yi-weekend efana plaza ngemfimbini ngihudula igusheshi insimbi yamahomo shampinchi ngilikhombe sabapini awunoma bangathini bandahi ngiyo-omela ikhekhe lasemakhishini ngithe mangifika bru wami ngathi sidudla kayi-1 ladlala i-IS kwaphuma abantwana joho bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu mpintshami lana ngathi ngizodla 2 noma 1 skoko fede zawa waya ngapha bebrian utshwala bubhaya ngigcine sengicabanga ukuvaya okay ngavala ungwana ngamshashaya ngamkhohlisanyana Ningasithathi kancane manje sibona sijamba emabheshini emalokishini ningasithathi kalula sibona emaphepheni ema-TV mamagazini ningasithathi kancane ngoba thina vele She like it, come in at it over
qualidade. Are essa hora era nem se eu Ya hayi sengifikile dadewethu kuhamba kahle la ekhaya sengifikile ngitshela ngathi uzoba 2 minutes khuleka dadewethu nangu lo mshana woza la mshana woza la ya ngiqale ngikhipha ibhande nje uthi bathini la endlini yini lento engizwa la endlini bathini la endlini ngiqala uthi bathini ngaze ngikhipha ibhande nginyule manje bathini la endlini bathi wenze njani bathi mina endlini ngoba imali angiyazi mina sengaze ngisukele ethembisa ngithatha imoto ngizelana ngidrive 2 minutes wonke ngizelana ngizozela wena yini inkinga yakho uthi bathini la endlini bathi wenze njani bathi mina endlini ngoba imali angiyazi mina manje ngiyabatshela ukuthi imali ngiyayazi yabona malume soyazi mali wena soyazi mali manje wena ungeke ungitshele ukuthi ama-500 ayithuna enza malini ama-500 ayithenza malini ngangitshela ukuthi ama-500 ayithenza malini soyazi imali manje wena sibongiseni yabona malume ungangibuza like malume like ungibuze maybe ukuthi i-50 rand imalini yabona ya like soyazi mali wena soyazi imali manje wena ungeke ungitshele ukuthi ama-500 ayithuna enza malini ama-500 ayithenza malini ngangitshela ukuthi ama-500 ayithenza malini soyazi imali manje wena sibongiseni yabona malume ungangibuza like malume like ungibuze maybe ukuthi sengaze ngisukele ethembisa ngithatha imoto ngizelana ngidrive 2 minutes wonke ngizelana ngizozela wena yini inkinga yakho bathi mina endlini ngoba imali angiyazi mina manje ngiyabatshela ukuthi imali i-50 rand imali mshana i-50 rand ungazonginyanyisa nawe mshana i-50 rand imali kanjani awuyazi mali mshana awuyazi mali uyazi kanjani uyayazi ukuthi i-50 rand injani i-50 rand injani ibhalweni 50 rand injani ibhalweni 50 rand ibhalwe inamba ziphi 50 rand uyazi i-50 rand wena mshana suyazi imali mshana wena manje like ikhale njani uzongitshela imali uyazelapha sesiyabona manje ngisuka le ethembisa ngisukela amasimba ngizofikela la ethiwa mntana ngizela amasimba manje uyazelapha imali wena suyazi imali wena i-50 rand ngisukalele kunjani ngiyakubuza mshana uyazi imali mshana soyazi imali mshana ikhale njani ngisuka lethembisa ngiyodrive ngizalana ngizodrive amasimba ngizokubuza nje ukuthi 50 rand ibhalwe ini imali enjani angeke ungitshele mshana ngithi 10 rand inamba ezinjani ngeke ungitshele mshana 50 rand imalini yabona ya like ikhale njani uzongitshela imali uyazelapha sesiyabona manje ngisuka le ethembisa ngisukela amasimba ngizofikela la ethiwa mntana ngizela amasimba manje uyazelapha imali wena soyazi imali wena 50 rand ngisukalele kunjani ngiyakubuza mshana soyazi imali mshana soyazi imali mshana ngisuka lethembisa ngiyodrive ngizalana ngizodrive amasimba ngizokubuza nje ukuthi 50 rand ibhalwe ini imali enjani angeke ungitshele mshana ngithi 10 rand inamba ezinjani angeke ungitshele mshana imalini yabona ya like ikhale njani wazi imali ngamakhala uyayibona ayikho lento leyo wazi imali ngamakhala ikhona lento leyo uyayibona uthethe lento leyo mshana angeke uzibambele ikhadla koleqolo ohlala kudadewethu kuhlala kusisi ngiqedile futhi ukhuluma lento leyo sisi ngiyahamba ngizojikela ePitori sisi ngeke ngizongala wena akukho uzibambele imali awuyazi ngizongitshela imali ukuthi imali ngamakhala imali uyeka biza imali ngamakhala pinki red fusek mshana i-50